RNC Apartment paid news and reporting during election pua workshop ke pamanpon. Rensing rongpi arong along ningkan ingkoy thongke paprang ke don lok adolong awe kirui tu kasalam pon awe. KDF Racharia song atum puthot mei kangni. Kardom Nili Karbi birta thanbang semisonaris rohangpi non arjuitha birtang tonpen difu lorulangso rangsina sarpo auditorium hall along aruni phai inkora CRni Karbianglong Autonomous Council MSC kilik arui paid news and news reporting during election pu EC workshop ke pamanpon. Rangsina Sarpo Auditorium Hall Lorlangso Difu Along Journalist Federation of Assam KADC Atum Chapatir P Ponsi Karbianglong District Administration Atum Akerapen RNC Apartment paid news and news reporting during election puisi workshop ke padopon labangso workshop along aluhi Sarpo Aman Pen JAFA Bidisar Lapen Thekar Chabang Long Sing Teron Chatongdun JAFA President DY365 reporter Rajbir Singh Lapen Drongo Express editor Dr. Lipson Rongpi Pendanglok Ongdung journalist atum ta bangso workshop ke padopon along Chatongdun Rinti. 21 qualities. We must have 21 quality in us to be a good reporter. Ek number ho, news sense. Number two is clarity of expression. Number 3 ho, objectivity. Half of Jaffa Journalist Federations of Assam, Karbianglong District Committee, extend my heartfelt gratitude or thanks to resource person, Longsing Teron, also the editor of Thekar, and also the State President Jaffa for his vivid, so to say, like a vivid explanation on paid news and also how to collect news, especially during election, also news reporting. মই বিশেষকৈ আজি সেইটো কৰাৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি সভাপতি ৰাজবীৰ সিং আৰু সম্পাদক ডক্টৰ লিপচন ৰংপিক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব কিয়নো মই ভাবোঁ আমি সাংবাদিক সকলোৱে যিমানে আমি জানক ইমানে আমি নলেজটো বঢ়াব লাগিব আৰু জানিলেও যদি আৰু বেছি আমাৰ ভিতৰত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব ভাল হ'ব আৰু জ্ঞান আমি প্ৰাপ্ত কৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু সেইটো লাভৱান হ'ব বুলি মই বিশেষকৈ ভাবোঁ আৰু Center Bazaar adung ke do Rensing Rongpi arong kachilenga towar non peningkan ingkoi thongkep sosi aprang ke don lok adolong non pu non ben arwe kirui thu kasalam ponje phan Karbianglong Autonomous Council kachari ke thegiding atum kama thapon pela pen kelang pangkre ajok rada tum kachilenga phan thedunga ke sung chitong nang rinti lopusi cut news channel apherang ke kahumrida mahut nang chithandun rinti Rensing Rongpi Arong lake Center Bazaar adung amat ke do arong Lapen difu Guwahati kacheleng atawar piadung amat si kedo arong lo. Setame apong tina sorkar le Karbianglong Autonomous Council cari atum setame rong rup arlo kacheleng atawar lapen dolong hai hui ningkan ingkoi thomkep aprang kasalampon adolong. Lapen tawar hai hui ave kirui thu kasalampon che aphan kamathapon ave det ajok. Rong rup arad lapen kacharli ausomaratum kacheleng aphan katora thedung lo. Jat semet keso ke un e kachepon ason ke 108 amotor kedam ke bang aphan anta kasik sakdo laso ajok rada tumke asorkar tin aphanta ningka chethe damathai avedat lo athema congress atum ningkan cap crip ho council ingni edlo lapen nonjong BJP atum sutame alomso wedle council ingni sutame dolong ave kiroi thu kasalam ponji aphan keun e deji alam amatsi ave Ajat le punon Congress BJP atum Karbianglong Autonomous Council chari det pen Rensing Rongpi arong adolong ke ave kiroi thu selam Lihang Janglo. Aruni phai inquiry CRni Karbianglong Democratic Forum atum pen Bogasan MSC constituency along Jivan Chandra Pathak aphan ongdung award pen ke pahai ponji aphan maya long chingwai chingsai padopon
Puthot KEDF asong pen kachitoy dun Jiwan Chandra Pathaga phan ongdunga vote pen ke pahai thekjia phan kam ke claim rapet ajir pojur pietum alang ni phan ongdunga vote pen MEC ke legal long ke pahai dun jia phan chi sik chedang pon renti possibility ripdun lo Keramtang arua cikloni pai kep aning we Tamulbari along junaki milik pi lapen ari sangho atum pen bihu katalon kelang dun pen hem kachewanga hut bang troxy meklang no atum lang rem det pen apran karmu det bang hini atum aphan baithalang so police atum pen kenep kang nang pon non hedjong junaki milik pi aphan kacholang rem lapen apran karmud akoi kedo bang hini atum aphan baithalang so police atum pen kenep kang nang pon bang hini atum lake monsing teron lapen samson kropusi pangtheklo non malom so porphan dihina pharman birtamo ington ponexna Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogazan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spares parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 7896169017 and you can also contact on landline number 03675246448. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu, 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. Dihina mo api puthot birtalong wangthulo aru nipai engkoi arni jirhon hanse jongjung mate independent pen card jabdun jiabang nomination aloke jogdun tang alo scrutiny tangda api ongdun mahamaya constituency arada tum kangthum karne ke badopon Kebangji Karbing Long Term Council MEC Kiligalong Owi Kimi pen Karjabdon Jiabang Pu Jirhon Hanse Jongjung Mati Independent pen Mahamaya Constituency pen Karjabdon Ji Abang Pu nomination nalo Jokpon Tangdet api Aruni Paying Koi Arni Scrutiny Sitami Tangdet pen Jirhon Hanse apan Ongdung Mahamaya Constituency Radatum Kangtum Karnia Sai Padopon Dokmoka Police Station angkang along ihuma bike pen jangthumate petrol Kipon bomahut ihuma tempo pen kachitong jet amat bike kachingkoi phit ajok kewan bom a petrol metur ur amat mechupondet Bangswa bike meke chuahut banghini aphanta mi ki nirpon lok ajok banghini areng sonanglol areng keso abangphu harsing chimung pen abong pusi birta longdun areng hu keso banghini atuma phan nagaung along an se kelang damji aphansi ponlo pusi birta long
Pinia bir tabang gela pon sekang toniklo, langi bom thakat news channel, tumi thakme kurang thu.